Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Borsenshar jong ke Ribhoi District harengkat ke jinge trailang bat ke tenat ke kot ke khia kilami syakhamat ban yai peteng ya ke jing ptha shiki pain ba nong song snong jong ke Ribhoi District bagi dei ban mi syakhamat naga benta ban yo ya ke inject tika ke ban yada yeladi naga jing ya bit ya uknyang jing pang COVID-19 Hagabaya dei bat kani ki Borsenshar jong ke Ribhoi District lembat ke tenat ke kot ke khia Haga pratarik ubnai naitung arajar arpway kila penlong de kejing pen sngoto pajba halor ke inject tika ke ban yada ne kejing ya bit ya kejing pang klam COVID-19 ya ke bala penlong ha pelau jong ke office to district transport officer ke Ribhoi District ke badairu ke sngi ai jing hikai ne ke benta ki nong song snong jong ke snong umleng kedai Hagani ke ngili don langru nado ke Deputy Commissioner jong ke Ribhoi District ke Kong Rosita M. Kurba ke Dr. T.N. Sangma ke badai ke District Health and Medical Officer ke Kong L. Markham ke badai ke Public Health Nurse lembat kiwai. Don hakamnya kacing telur ngamla ban bamha te kalong ne bang ayu ni vaksin bat kawai pan subuh ngadang-ngadon hakamnya kacing long tersan hakajilong terha te kibriu kila ne bang ayu ni vaksin abang bagi lala bang ayu kata injection te hadin kagila sumut minta gila de pero ardos kita injection te ya gini ki ba khatras em hapo ba kumnangin le hato yiki kamwan ta kajingpang lane kamdan ma kata ka side effect ba indang hi kiba ladap khatras ne mujro gila de ai kani injection school ke eglakli ki kunno kita gila jingeda kini ki heb ki bare pat de bat kita kiba infeksya amala banai kata injection kiba khatras ne hapo indo kata kala jingeda ki ba kandong. In the second wave, it is not leaving any age group. All the age groups are affected. But in the third wave, what we fear is those who are below 18, the children, those who cannot get the vaccine yet, since there is no vaccine yet as of now. We are fearing that they will be affected worsely in the third wave. And this we can prevent, like how Madam Desi have said, if you have fever or cough or anything, then don't just sit at home. Come forward, get yourself tested. What same yo iba, kibriyo iong ita i doktor ayu. Ngasyo asno ni doktor, lanan no scientist ayu. Hidai ban kali jing sya yo na ya kata jing kesoto. Mo, dan nga ong ipi kani de ka klam, bat ga jing kala jing ada badat, ni de ban shimi ni kala jing ada. Nimde ban kemensim ka bokodot nimde ban apply kemensim jeni ni MCC ban ni ha ban im bat ya kali ka pot ni ha ania kali ka pot te kawai ko kalomba la jing ada kala adon ide ban shimi ka kala jing ada nang bang ila ban weng no ikan di kalom dong nang ila ban le biang sa normal